On behalf of FSRT, I request sir, please deliver some speech. What message you want? Dorok nukra tini bolong begitu. Tini ceng swachhata khaikya boromura hatai kotoro lama gandar gandara je bolong tongmani aborong ceng tani kabi phaikya 10 battalion TSA ni loge thanglaioi angkai aw jrano phaileka chini je free soul bike riders ni kaisa club tonga agartalawo purok bibinno bharatborshoni bibinno pranto thangai purok bike chalogi phaikya angkai nukrano rok purok bike dress kanjak purok bepangno chakri khayo sarkari chakri khlai tongo tini jehetu ছুটি দিন রবিবার আমবাগে পুরো জোড়া মাংখা এবং পুরো পয়খা যে স্যার जों বাইক রেলি খাইনাই ট্রাফিক রুলস নতিयै তাই ড্রাগস নতিयै जों एवारनेस रिनाय हिंगाय आं फायका भाइदि हिंगाय लामा मालायखा जों पालबाक्सा फाइलेका ओंखाय ताबो जों आंबो ताबो दैर किसा तुकुनाय फ्रेस संनाय अंगै रि सुमस्लायै आंबो ताबो प्रं लगे लगे रिसिनाय मोनतां जरा हामबायसा have given me thank you for everything you are doing. I am proud that in spite of your job, you are all in service. I know you are taking pain to teach our next generation who are involved in anti-social activities, who are not following traffic rules. So I request